Obi akwa baba OB4GH TV and above for legend on Facebook. Above for legend on Facebook. On Zubeti menya content ni obere ko ube see a link in the down. Just click on it. Ne should be free of charge. Never too mufo. Me wa madie nyina prophet apostle inyankaja. God is powerful ministry church. God is powerful church. Messiah or Master of Penny, so me fam title as on toy. So, Marquaba. Yeah, Jamilia. Now, Apome. Christo Adaroma. Share tearfree. On the how. Nice, I Canada is how. Serve you. Say, America, Dubai, the Ghana had the Casa Sacrana. Okay, you're very when I'm uncle. Yes, I am not doing the home of Bronte. Yes. Now, if I could have said so, chair a tear for me, I shall form what you bench. Yes. Ne or na, or my far. You made the Sir Omba Buamat in the Tumpon. Yes. As I divorced your yard, my pony, your yard, my pony piano. Yes. Me chair a soft one penny inform more pride from you. Yes. Anemia, Ransford. Send him a chat. I never try. Because man, me need that. Me say, me hear no video call more be face to face. Because me who is a upper massem. Upper wasem pa. Yes. Na me tell me who can ni. Me see ti ba kope. And then some man ebo Ghana there. They say the Buhaha no finance minister and 7.17 billion. Ebi say 19 billion or no say 20 billion. They say who say na his excellency na eka no crew. Say finance minister na eka no crew. 7 billion Ghana cedis. Aya Francis Sem. Ewo 7 billion. Aya Francis Sem wo budget ni mo na. Ene ye be di ho nkomo. Ye ne prophet Inyankaja ene bi. Lydia Force so aba be kasa actress Lydia Force so aba be kasa say o man na ewom se ya no ye hia cathedral enema ehia nipa no eno na president enye because who say president the Kufuado or listening government eno so ho ena Joyce Mensa so aba be twa ohene David atem o say nana ensem bi wo ha o kan me body no bet ensem we na no odene se Opoku Nyinah sofopanyi Opoku Nyinah waya de bi kura na nkoyi a oni right se obedidi na tem ebe kana nim tantan ne nema ene mema no mo ya ama na tra so mo mama ni nso ade se waya de bi na enye yi kura kan asem no nemo don't attack the personality eno so ho na yesa wo ekua don gozo abeka ne de ekua don gozo abeka ne de o se na Kufuado like father like son ne papa be wi aga na gogo si e de ma me de wa wori tia o de papa be wi aga gogo sika o de ekoko ne kono ship bass na koko nkan ho enti e no so enye nwa wase de adura na adura ka don kono e ka enye na ka e bebre wo ho ena ya wo Kofi Cranton ono so se ye mfa presidency ni ma no na ono de oba obe ni e de na kire se ono so be ni ye be discuss prophet Nyankaja wa ande ensem no de bebre minority leader so abe kasa ono ewo sika ne ho asem no so abe kasa ena Reverend Agent asare so aba be kasa ye nipa ye nsu ahobrase ahomaso na awo asofofuo bi mu ne yin no ye nyina ye mbra down dan na samu so aba kasa ne de on so make up ne nema no eye software wa free monya ne ba bi ko apreku my daughter ene be say na adwen sa tam no nim bible no nim ze make up ye make up ba e ma ho ye fe eno mo nkofo aba tete ko asa mo nyina ye tantantan evangelist lekwe na eka erozi ebedi ho nkobo edi esaw de bebre ho because e mbo so a ade beti edi me ma me nsem enye enten no me be start me nsem na free Lydia Force is president Kufuado anya listening government because your mind predicament ye fam ni nyina no still the oya no ye who ni say yo me da say actress Lydia or ye movie me da say e ya say we oh yes ya na bia meka na sem bia so o kan so a o kan no kra ya so nya yes me da bia me sinye tua obetwe hwe me so obekumi na no na hia mi o yes die be di wachire mo wo bra bo wakwa nzo hu no yes hwe Yesu Christo de Ghana ma ye nse ye ntena Ghana ni bi yes enye asum due kopum bra no abeto nsa afra ni o yes wan fa Ghana ma ye nse ye grofo mewia Ghana nton ma Ghana mpa ayamhye nkunkum nipa yes na Kufuado nipa je ni di 100% ji ni di
yeah so for grad so for bia no so for bia preach man na kufu ado me get na for so for minimum be more than 100 obia be 1000 no bia preach say na kufu ado nye dey one day Ghana for Ghana for ntwa ba man yes but celebrate nim say ne ba obawo no obafro ne yiri bia nko anworo onim say obafro ne yiri bia nko anworo ai chofo abreche nim say abreche ba nim say ne yiri a ofo no no obawo ba ba mama ne ma me ne oni na be cha nko anworo wow utie mi itie pa e mpanyin say mpa ne yeka no mati ase pa say abuba ne atebete entokwa ya nim say ne kufu ado ba ba wia Ghana say ne na mahama wia no no dia ke mama mahama ntran ba bi because NDC for no mudi eja omudi dia no mujabi yes ama nkore na bidi na NDP for the omudi huru nchansim NDC didi a omujabi huru se nkwara ho tombedi ombedi bi but MPP di MPP for the omudi wie ho huru yense gum ma hwie nso nagu yes of course e dey ntina akasa na no yakora ti chire me na Kufu Ado wa bedi akonya 4 years what the mia ya won see entire bet mama can say bin show also they be mo dey can say health insurance covid buy no omo chemo omo mu say be mo no mo dey fire emo no fire e ko din krofo bi nsam ni bo bebre pe na mo ni bi me man ni bi da me health insurance na sorry me covid buy no bia no onye asori me da no me nka me na Kufu Ado hu say me ni bi da ma sorry me da no me enemy board and the tenants in your cotton you get down cotton do emma yes of course because ni mu ma hu bi da yes what you say e di adan tin ya se ya chemo ho anu ya budget am ya se ya budget se e say ye di mi ka ho se ya chemo ma esu mi hunu mu no da yes what you say e di yan kan kura e wi ase na mu wie Ghana na Kufu Ado wono ankata wa ye hwe ha ma ni ma awo nani this is cano bebre ni onu na edi o be ofo ne nam na se na se wa body say shia ye ngoga njo obi so go tanzum la yes ase wona so go nu nshum yes what you say ye go so na wati wonim but won timi nka asa aye no ho ase nko se nyema bi mu ntem yes watere wa ma nyema nyina ha di nsamu wow ye ka se wo disika o deserve ye ka kire no oni kura wadi because administration wa ko na boase wa ye de wa dem frama ye je tini dabi e disana tie wow bo mo jeje free insurance because den jema wa ye nyina tini yes o je ni ye e de na Kufu Ado wa yan hwe ha ama ne say yes from wow the leader force say na Kufu Ado ontie futu wona ne ya adwene me ne ya adwene 100% ene na yet wa na yenko sas kasem na yemwie kasem nti speaker minority leader your friend saying Idrusu Haruna Idrusu minority leader NDC eba ya say omama say Kufu Ado say 17 billion Kanofuriata say 12 billion Sikano say 19 billion ehun which it is either 7 billion or 9 billion ena mama nka se minchiraw hwe sama na wabone di no Haruna Idrisu se minim ba bia o wa kame minim abuhue nyina e ho na be koso mi man ka se ne wo ya o standing president mi mini doma minim bo nyina be to abama no because oye man bia o de no kra yes me pema na sem na wona aka sai oh yes of course ene se de na hu no hu ade ma bone so mpa ya che me tini din ache ni ye bi bien bi ni ho but oye fat man odwene o man odwene ni pa ho o wote mama ni man wose sika no omu hu de o ka no kre enti omu ma mekyerechire sika no yenya sa de sika no mentizo odidi atem da wa kire na agenda on de o kana din wie na babu na ho no enna ya na me pese ye nuanom YouTube na ye kasa on social media mesere se yen sua kasa saade bi nkoyi asem no na attack asem don't attack the personality obu ha obezu watsare no odi atem no we president we say na minister we say o keka sansem na sabi odi na atem no anya fine but o kire se na ade na o ye ne nye dia all right democracy
freedom of speech. Yen ye do be see won to the owo yen enko ye man. We have to speak our mind. Yes. I read a issue. Mama can't mention. What DNDC check. Yes. Or NDC ni mapa. Yes. MPP ya DNA a ya or to me can. Say a dear we a year. NDC ya DNA ya or can. Yes. MPP ya DNA ya or can. Yes. Or ye nipa bi or no nipa yo ye leader. Yes. I want my I said no credit na. No credit. Papa ba akoso aba ye fe Kofi Kranten. We say yan doggy MPP ni NDC. Yan doggy MPP ni NDC ni my attention. Enko ono no so ne ntoma no obewe ni. Ono so the party ndi ndi say. The party kwa me ni party dey. Ya na Ghana nkrofo bo me kom do mo mo fa bi ani dia. Asama ele za to kara ro akara. Mama can say me jiro. MPP ni NDC yani be dog yom de nge ko fa aiza ba kwa zindium. Na ba kwa zindium say ono. Ono so atonzum. Atonzum nya. De mfa biem. Ghana fo na abato. MPP ni NDC omunya o machiri die. Si ebe to ba biem pa na si e party de nge ko fa NDC. Ye ko fa NDC. Oh. Oh yes. Adenti. Adenti say. Mesi omu na didi omu jan chance men kora die. MPP de hu dia no ma woro. De omu di woro mu sagum. Prophet nyeka ja se. NDC de omu de dia no ma ja se. Munye nkura munye nkodi. MPP mpanifo no omu dia no masa woro chance ni mu. Kura nti omu di nkura na ndi omu chigura no maka jan se. Nkura na omu di omu chigura so omu bua ma party na kono kura omu muwa omu. Mama can say me so say me ntro ba biem. Na so omu di bia wo ni omu. Ndi so omu di bia wo mani. Then campaign be na Ghana ani enipa nyeye. Yes. Yeah dey. Sen kami wu campaign mu a ka se ma do de na ko kan ho. Alote Jacob say Ekufuado ono na o president ono na the best president o ye bibia ye mana Mahama mu de no mu nyina no ye failure na Ekufuado the best president. Alote Jacob say hwan no oso no NDC ni o. Mama kan say mje no. Ewi ase. Adwene na nya adwuma ni pedu abre. Yes. Hwe mama kan say mje no. Ewi ase wo ye ewo mu yo. Yes wo ni boni di ade a. O man ni si apeni. Ye hwe Ghana fo so esu Ghana. Say super Ghana fo su ankasa. Yes, obi se ni me yi bibre me. O de petrol edwane we edwane bibi edwane income no acheche de ende emfaso ne de enkonketenkete obi enya mfaso sika nyina bibi ma me ndan sam jiro Ghana MPP fo kro no no mo de ba ye fo ni yilebi ahun sika a day and a month yenya 70 billion size ka de day se 4 years enko na we hu account on be ya man omaji taxa ma se ukote ma se ukoyika TD 700 million. Asa na o dey sabontin. Na o goton ka na sesen. O goton ni say. Yo. Ye mpani for no mo ani. Tema habo. Na Kufuado ba no. O si wo ni bebre diska bre Ghana. Yes. On the obon ko jibi sia biem. Yes. Endi obabo ma Ghana tumbom obi anya. Oba so agebo sia the president bia. Na me busa wasem say. Na nyo mo na de ai box side na ko diska no. Ani o mo. Me say me ti sa finance minister Ken Oforiata asem Reverend me re hoy me sui eno program na me ye no kwa me within 30 minutes and then because me kasa bi wa me nesu be ba me re hoya to the sense e je say eti o my pa na edi na buro say ye no mo sole o mo si broni kro o ma gbe o mu di empanifo mu di aburo na mu nim say ye na mu di aburo mu nim say ye na mo policy kan wa ye sika no mo de bekwa akwa hwem ho yare nko tio asantibo bu baby say ba fine say wo ye oni yes no nim so oye neto because they say mo form sika me bu say enkokrafo we am go mo di say sika mo de koye den e de ade na mo de adenti na mo me entrance build the nation Ghana na years to come ye be buy be hwe mo mu ni ode be bom din say it's excellency administration na we buy it's excellency administration na we buy now na MPP government buy ye mo say what apart from free SHS e dey plan na metima boast of say no dey dada Ghana fo e no na me dey dada you can boast of anything road number ya mo so ho half no mo just wo mo so ho half no mo just wo say o ko ba bi accident nko basa kro no dey kukum kwa na atesi wo ma ye nyina ye bro we vote me I voted for MPP
Me, I've so my idea. I voted for Nana. Since 1992, I'm starting me to about the sinner. Me to about NDC da. This is kind natural. Oh, Mama, my highly. Me DMP from 92. Ever sinner. I'll tell you. Yeah, mama was an MPP for a crop for me. A binum. Why you ain't in me? Would you can binum? You can't be the mom. Say, oh, Muddy. What can I say? I was many about to be here in this scandal. Finance minister was see a D. And as I was to binum. And as I was, only one they was say, a home as you get the other. Yedi. Yedi. On my penina what bow say. To. Sika di banisha. Munshi mo hu se sika ne for baby. Okay, clear evidence. Wonim de me yan say, ukọ Ghana airport akotuka international airport ahun. Urema, omo machine bi wo ha. Ukọ ana, wo de wayi na ekira na ya techete na. Obi anyina ho na ya techete na ma. Na akroso. Na bi enu abie gate na ma na akọ. Obi ani ho. Na bi ama. Automatic. Automatic. Adenti na roto no. Yemfa no bi ngosi ho. Mama muza wasem na nke enye chit friends e bi a card et say friends sa money card no Ghana card ye di no the money is allocate eti o load scan gusu a o driver ni no load sika gusu enye se sika ekogum na obi akasa na de okobu ani akopɛ sika no o load a eyi na ukọ ya o shares o di share ma na no ate na ma receipt na akọ next car o di share ma na ate na ma receipt ne ko entimu kwa brochire wanyina entimu ankohunu bi wo ho mama muza wasem na nampani boye ne kan se saa de na omo ye no endi ye guto because omo wi Ghana emu one de na kokot already yeso onze nyina ye ko onze asem na ya apem ya ma ye nyina ehu de enye ho endi se we kra tre se omo di Ghana wu yes we kakra yo mi nko bibia mu biem we nko atre se omo ankasa na ombe gu se to no omo wi Ghana ankasa sabinim yesi asem ni dance ya sansem ko na etwabi ni da dance ye uzi to no oman no ye boka omo wia wanya dance ya unu se ye wia dia ugu no kame hu ye omo mo wi Ghana japade na so mo wi amana ke do mo court na court odi o masem we de o wi na wadi ni free e be sa na for obi wi government institution adwuma sika we de ni sabo ma no odi ko ni so odi enye ne hwe ma men kan sem njiro ene Ghana uni sika ye nko Ghana ba bia pani bia office ye nguro ba bia Ghana uro ba bia so ko pe bia uni sika men ko o hiani ba bia oti mikro yimu Bosomtwea also go pay the kesi bi o pay the anything am say grace car don't go anything as of Megas young company for Canada Japan to stand as a flag bearer no na or my president of Ghana because can get on your say ko be ya nke because brains na won me asem wo kan say yemu say ho say adentina broni fira abrochire ba Ghana ba bie company na ayeye ye te Ghana ye adwuma na ya boka say adwumfi ye de na ban de no ye nyi na agu aban adwuma no obi akotremu hwelotom ni time wo so de ye gbon fanya adwuma de hwelotom e wa kiloto yes o wienzo wa santi bribe akese bo so ye twa ne ka adwuma na o da to no me tieni yo ni ti o pa MPs ni ministers ye ngugu Ghana kansa kese mu dai ukọ na adwuma mo bokọ office o ti wo se ni wo hwe dari guide mu sa adwuma ba na wo so mu ye omo Ghana Rodbe Tian Grovobi Kase Tio me ti on mi road office o 70 million pa o be ko no wa relax na ne nagu table so na delegate de ekuta eno kra wo ko no na obenya adaje kra we kame no o pese o kan duru ni page a be paragraph no apewi ansa na oda to form no obisa ekwan so atwini dan keba me pa jo free fine e bae Ghana ya mbo ya boko noa ma anum ya Ghana yes ana men kan tiro bekum drum no just se dro Ghana man nko Ghana man nyina chia
Joyce Manson lady ya o sorry ano dan ne ho yi anansi oba ya o se won marine spirit o ma me wata kora ene yi ni hu se mo ka the ace commission o se won nya ace later ba o se nya ace sa lady kokoi afefefe ene lady ya be kasa na nene de ya lady na kan asema me mabo me nsema ma no madam fo pa ne ohene David ohene David bonsu ya social media guys ni bi o wa aburichiri odi atema ma otimi so pa ma na nse na not try to the sense nke yedu otikoko so side na nka wono tell me kaze nko ye brebre no be du Ashanti region ha na nke sonmu a ne sonmu na nke hunze waso na afofra enye ediem so the kingdom bia be di agura enye Ashanti kingdom you respect his excellency otikoko royal king otikoko so na ye boni di ani abo ya boy mu ase ya respect ne pa nti so do ano afofra be fa na enye ho sa boy no wa kwa be dia bedru Pentecost of Penyini Opoku Nyinah okay so okay na angle na odidi yatem no ka asem na boy ne kan na nyensa wo mba atem didi ne wo no enti wa disqualified odidi papa na tama to the sense oto papa no ho a moma yenko na yenko tie ohene David asema enkwasa bi se bi nkwase asema enkwase akeka na nokotra sofu Penyini Opoku Nyinah sabi emema na ya ba no ende nkura na ya ba no ye pictures tata dan wa ye ane da kwasa abaifo nya abaifo anotra na ye sa nya abaifo na ye hwe ye se edu level bi a Penyini ya ade na obeka wo right so ka bi but uni right se odidi ni personality natem sa ade bi nko ya wo right democracy which ma ka bi but so ultimate di Penyini atem amode mom ye nkotie enkwase asema wo keka ye excess of Penyini. This stupid man apostle kakati meti brofonti watimi aba be she nyankopon achi kwa kosi cathedral meanwhile you didn't do any checks want me akwa ye wo personal hwehwemu bia mosole amose mo na monim nyansa kwasua Penyini dendentwie we ogina hono ma na nim ahyete se bomoti hnim shoba ayi hwe bemen nim sa abrewada datwe so kwasua Penyini apostle Opoku Nyinah me si se wo kwasia papa me fi makoma me di wa tem se wo kwasia apostle Opoku Nyinah wo kwasia Penyini Church of Pentecost wo leader no wo ye kwasia to onimi nyansa papa when see me papa when see me papa bentoa audio no subio bentoa subio yeah it's high time you tonight abano ya me ni nafo hwe view but Jimmy view enye waye sofu Penyini yemfa no so 20 hours say Penyini obetima wo ohene David Jimmy for a whole Pentecost the whole Ghana on the sadano the whole Ghana on the down say on na also retire into now no waye senior esene de wo so sese because so we call retire next watra and even a president Akufo-Addo ni senior ene aye friends enye Opoku Nyinah ni senior ene Mahama ni senior ene Kufuor ni senior ene Rawlings when it come to presidency now young boy wabetena se asem na wo ka no wo asem se obitima kire wa adwene se sofo ebi esrew ba bi o man na du no montwe mo ho free cathedral me kura maka bi me se sofo your ex me respect no enti me sere no ba bi a waye nyam dwuma na abedu no ontwe no ho free cathedral na mp before kura mpanifo no wo de ne tare cathedral na no e ka o menka ho onim dia boboba enti wase wanka ho tika sofo Pentecost ya respect ye nyina ye grumi ye from Pentecost ti ya dia no ti esrew hwe free ho na wo kwasia Penyini ohene David what me be bie wa no kekansa fun se ni niam bi se sebi so fu kire wa na wa he ya ma ya na ma yi ni ma memfa akonya nsu na menchia ye papa Opoku Nyinah yes papa e chia no papa na menchia na ayame de se upon the aba Nyinah nso mentezo akasa wo there be we wo kasa wo because wo be me kra e be ya me ya because
me hu ne say ohin David o ye no o and kan o hin for the David say ne din o ye where tie o ye Jimmy for totally yes e was o kire wa adwira tem de wo me mi tie pa Opoku nyina bra ba wa bo no onyame mu no wo wa busuam ye ton wa busuamfo nyina munya so for so o kan tra so so no man no tra no because we can't take the whole Ghana of war especially Pentecost as a whole any Pentecost ya of war there we are soft war say we utia e so hu say we can't take yes because Paul can say mu nhwemi nsuami say me hwe Kristo sua no no Opoku nyina ye gen or ye Ghana ye leader asop ye leading no or ye leader enti kwasia de ntwewe enti mi kete ntia ne bono ni yes Opoku nyina waketi nyame ma yes wateti asofo yes ya hwe na hwe na nyani ma pabi afri ni mu yes na wo say bro David yes I find out that David no kwasia ma na ne tu wo Edie na duro edebe na ba kwasie bia na no kete tia sofo ma se makasa ase me social media no sa ban no amfa restrictions bia anto ho and me possible because no ma ban no ma se mo dignity and me possible social media nya ban dia e ya ban dia dia ngo medma fo mo ade but enya ban dia no nia no ho yes Bruni dia ni Bruni na bie enyina edidi ho obi edidim ndu dimi nsanhye bia mfa nto sa obi kan se mi na di etrawa opanu ade ba ko pa Joyce Mensa girl no ade we dey me respected by because I know hini David to say dia grot me video bi am hear so no mo fifi o mo no so me den but we die obegina out e ka chense madam for no bebe bia oduri die watra was what chilling kwaso aye no kran so get ne kasa say baby how can what won kwaso no you need David wo yo motoma de wo na wo kasa tie the whole na apostle me de ma sem bo ha na sa bo ha unsusu say apostle onyina ontwe ne ho firi cathedral ne me ma men kan se me nkyira wo yes de jawane de asoa yes tie ni ye wo ye leader wo be je legacy e wo Ghana yes ana odine Ghana mpuntuo yes odine Ghana nkoso ho yes ana wa ko retire o hwefie yes yes me peba bi a wo de ko no yo owo bi na odine no odine se Ghana benye de papa bi that bi ye ni ho a ana woni ho a entiri ma benye de e benye so mfaso yes entina obampani e pontin no want to nkata da bi because on na me kira say wo pontin we say oman ni nyina se yempe youth ni nyina se yempe now no ye pa adwuma adenti no prompt president nkan say your excellency say wo me say ade na wo de pese wo de ban eye but say no nkora ni nyina se kom de wo mo enti ye tie de am ye nko a fili na nkora no so predicament no wo ba ye bondi ni na bai edi na say o mu guso a ebi ni say I sketch ni ba ye be sketch say edi money ba ho edi be ka ho mama ka sem show ye boni di no enjoy eni na bia sika hye bia bia na oni mampani kra transit dwin enyuma any advice ye be ma no so just you respect no because me ye team of Pentecost minti kwasia David no kwasia keka na okan on say me need atemo platform so da but then no ama me di atemo platform so kwasia David me nkan ho hene David kwasia David that stupid word na o use mass of penyin no etidie na wiase kura akoi enti musura dia first yesura akora ye bone a wo be se sofu penyin fra bonte wo twemfia no odwane otimi bafie yetimi fra sofu matedi sofu brabebo me ba no abehwe no okọ ene akora betre TV so be di penyin atem ma men kan se me njo ayam ya bebrebe ze me di antem kra wo platform wezu se metimi di David we yachi fe ma men kan se me njo no Opoku Nyinah the whole Pentecost leader now is say what can I say no legacy we janu asase we say so no Ghana so for bebrebe abako ebi abako but papa we jabibi na me serese kamede cathedral yi me papa no oye me mentor me hwe no sua me respect no too much papa kotodwogu for me nya bi da
even this on this platform be boom kotodwe apa tell say baby o mind dru no baby o mind dru no say if the administration is omompo so cathedral na papa me sirawo resign chiwu free emma Pentecost din hu free emi nka say what administration o step down na obi di udi eye ne fi papa ye sirawo because MPP for ni bo kra obodi o cathedral no se menga hu sofo oni bibi what's menga hu the ecosi drama papa na kata kra ne border amuka no no ni hu ni zo mene no kasa kukuam yes because papa no one respectable man one say say obi kan ho asem bone da on is administration obi kan ho asem no metwem ko abra me nkan bi kwasi ampanyi legacy papa bia yes kwasi ampanyi David betna ho ene platform wo me dia temper medina temper David kwasi ampanyi ni a wo da wo nwene a wo say antete wo say yen wo say de wo dia ne say platform wo so camera so fu panyini bia ana panyini bia with prestige and abedi na tem umu ade ye ba platform we are criticizing penifo but we don't insult them ma me gan say minjo we criticize say mistake by ye kabi no matie hwe Ghana ni bon empire kore yes according to yes we na ewom no osofo na president class no yes osofo yes ye kaso bi osofo a yes president omampanyi men no yes tienie yes me hiti papa kasa na he ya ma no kra akofo me da se o ma jimi adia na me kan se ya na me ya se ma no atra our platform issue because me go be insida e dia me hiti na ma o de na try aya na me ya se obi ebedime gina platform so yes ana radio station bi so yes no kasa tie nyame sofo se nipa nyame apra no so no na apra no hu enye class no yes nyame din dan so se sofo no nipa nim sunsanso afri mu ba na se ono a won account a oni nyame wo that's the point yes so be shame sabre ya me person mo bia tie no tie ni yes don't touch any anointed person yes and found san ka obi a nyame ngo srada no so yes sabi ye papa opoku nyame teni so ma sore ya yes ye nyina ya yo man no me knew the person as woni da but ni nsem awrade de dua ni mu no yes e what e so che Ghana ni em awrade de dua ni mu no e ye more than Ghana the member one ntra no Bible no kan ozi di waja ni unani yes na onko na aye dey awaro asase so tie Proverbs chapter 20 verse 20 ya onkan sa de ozi friend David mi ya onkan de o ozi de okaze tie ni na no ja no onyankopon de na bufuo ba no so yes tie ni ye so ya de Bible ewo yin so me ji udi say no de ye ma men kan sam bi nche o bibiara wo tie me amma social media ntrao say o president o chan ndidi ni natam me kasetia niema o mu ya enye but manu ntrane say me kodina natam say na say David me nyebida yes because his excellency was there be am ka asem no kra me do be say his excellency me dey respect emano because no matter what I can't match myself to his excellency President Kufuor because baby o drum ndui ni age minui abraba obo minui enti no matter how manani die job e fanani die man but what he is doing wrong no aka papa daddy that's the point excellency this is a no on na nsana na sene na na obuza mi chama huntumi nsem yes me ka chense chama huntumi ye obi amini no yes ebo yes also was our ordained man of God but baby a ordained fan dear na sima o kan ye no anye sa ntimo onko o say unfortunate enti onko fe but we do abetina ho na sofo panyini say ayesa ma afia so asnega o tia no odi mpani ayana me ya bebre but the voice say ye se krema se de man ho kwaya oni krema di agura no atafe wanu yes
yana me ye pa se Ghana for bi ni matra social media di mpanimfo bia ubeko mabuso no omu akukra ni ho ebi mfiri ho no kase tia no didi na tem basa me kase ntia panyino but me yi watanye ma wo ye nya me ka kire ho yes me policy no we ya Ghana sika meka yes ade na matia e fa on me bisa na nhwem na me tini me biase yes enei nipa wu a ewuru nye bibia na ekumomo na dia ya no asem ya no kasa bia ye ketra mpanimfo na ese kasa tra ene de no me bre omo ya brofo bi mo na mo ya mo brofo too much is everything is bad too much of everything is bad that's the point yes enti se u kasa tra pani bi mane broso a e be ye bad e be bone no pani ni mfo wa o kan ye no wa o kan sa asem no sa bad no ho na eba ti se o tiamia onye very careful Ghana for tiamia you're very careful wa o ya brand ya wo social media wo tiamia hwe kasisi kana wo parinti ade a wo huru ye nima wo nti ye nima enim o ba kan ya dia jiska o ba kan nya wo na tira sem Kenya Trasem na prof o kasam ya ma wose hwe me san nyina wose agome ewiase ya gidi ai ma wose agome ma ehun se ye nyina no ye ba on the show now we should be very cautious with whatever we say because baby a boys and push it on all those say ye mpani for na disappoint here o ma disappoint here but we shouldn't insult them. Daddy. We should address the issue with them. Daddy, ade we wako papa na papa nya daddy mpacho ade we de ntwa yo mpacho daddy nka yi nsi anka be papa bia sebi na adwini wo fie will sit down with you and analyze the issue and make sure say bibia da na ko be wako ka say daddy ade a wo ye die nyansa bia nim daddy unim nyansa so what did not tell me you say ni ade nsam be Didn't I make him be say NDC for the only dear no chance? Yes. NPP for dear no matter rules go. Aye kasa den me no kasa. Obu be no. Yes. Nti wa what ebu be ni atebetia ntokwanim. Oh. Ebe den say me mekoko gina na kufu ado. Me ntimi kura me nyeda. Omo mudi atem de o security nti omo mudi atem now no. Odi no kosi president anim. We military bibia free ho. Na ka say president ni twabo na ontimi nka. Now if you didn't answer ye. Unteminka. Mamenga samjo. Mama topic be. One grace peace. The enforcement of the law become vanity. And was not done Professor Doctor Opoku Nyinah esono. Abrante we would not be no kasama abrante nya found ye. But at the same time we kasama na boy useless. Yes. I don't know so kasasa. Boy no minim say social media na say na adwuno say mama kasantra o say social media e mankwa e mawunya hwe sika e say nipa Solomon bo mpa e say Awurade mani ni bieri nyansa obawunu sika na afi wo jimi e mesika ma unda ni jimi fo aja ha evangelist slave queen as wa kan ho evangelist slave queen ka evangelist le kwa no hu se ye de duru evangelist Dana Asamba ono na say the title is of ato no so no wo bakasa wo Rainbow Radio so say na tetene no aye no ho makeup wig ni niema na eyi no ka ba na akra nka bi kura nka onya boy ba na akra nka bi kura nka aye yi se apreku ndota mu se motia ne fa no se die okototo wure mo ba ya no kate se etire wi hye mu ya abaifo maame watade uyese no kaka nsem mo na ene mo nyina de o matenshi die echi se na hwe nim ensi hunu nko a sam o hye wani ya bonsam o hye o moro ya bonsam no mo nyina ya tete kwa nkofo bebire aware ya gugugugu because of apreku ndota nsem hunu kaka kire o asama evangelist lekwen kano papa. You see, I say, man, more life for Christ. More she say wig, more she show money to man, no, na make up, na mo nyefe. I say my evangelist can no. I say we are as evangelist for Nancy, what to bomb. We are seeing Angata na ewo no. Sabon samo wi obia.
oyeni zo ni nyansa yes sa ya maame no me hu ni ze wa yira wa free kwan no so kwan no nam so na ye nyame kwan no wa mane ze wa kodi wiase achi yes ade na me kaza Ethiopia fie Bible so we form ma so be wianu akum asai Kristo ba to be nyanko ne nyane mro so yes ne kasa ne ni ye nyina che wa free nyame akwan so straight forward yes so onye obi amane nka nche na me prophet nyanka da me ka kire no ene wa mesika to na dwen wa hunu ze ye di sika eto ya bi ana o ka je ma o social media kasa se aprekuma ndota na motia na afa no ze dey ben dey no zata na ni Jimmy Bere Uncle Corinthians chapter 1 Corinthians 11 verse 1 down nko kan se me o se aprekuma ndota na twa Bible na obaka ma obi ati tieni yo Ethiopia Bible sin no yo ya a Christo for ma yam pansie hye huntre na mfie e na wo yes ti se aprekuma ndota akan ne wa hunu no de akyerɛw na wo se wo pɔ ti wani abie enu nti no o kyerɛw kolo a o hunu okokotu nyankopɔn a wo akyerɛ ne nyankopɔn ɔno de ye ne wiase tieni yo they say asoro man ye ndresi ana men kase ma ye ndresi tieni ye Bible say de eye na dwuni se wo gina ho no o hwe no antwiase men kan kyerɛw se men ndresi o nye dressing bie na se Kristo ni ba se o dressing what you say se bibia wo ye mane bro so a ye bone yes metie ma dress ma sha atade ma fa mpobo ne bibia hye kama ma dress no no nti say no ye ba so asore be man ti men hye ma asore ana o se na Bible no say de o hye che won eno de konyankopo ni woni ni tiri ni ye ka so bi nso ni tiri ni na so abodam o ujeni yes mama nka no kura bi ntiro so fo mpanifo ni bi wo be hu no ma hye no mo de abegina so de anu no tire wiase su na wo mu nyanya su yes na ese so fo nyesa wo hye eni ko se wo hye che di ko na mi fie o de ko pede o so fo hye che e wo na mi fie Bible so oni ni tini na yesua de ye ti e Kristo enti Kristo nse nkata ne so yeah ujeni ye itie pa eni ndi so bi ye sofo ne wa hye che wo na mi fie a enye nyame no wosom wiase eni asofo be so mamom no ye de ye wiase nyame wow eni ndi so bi ye sofo na wo wa hye che kakraka di ti asore dem a friend sofo oye konfo osombo som sisi ase papa ase sisi no metewakura na misuro sisi ede pa na ekoso eye mpanifo na edi abura na ase wiase awie na Bible ne kan ne eba because ewudie krono man Ghana to be precise ene obia nya ne yonko anu wo twene di sofo twene yonko sofo di judicial fo twene yonko judge twene yonko judge di president twene yonko president di obia twidi ntwidi nko a Bible ne kan na se bam they say Bible ne de na abam na say Yesu ni bi na this is currently Bible si ni baba ya ho pefo ti bebrebe do ne bedwo eye question na ho ti ne eze ni pa ya ho pefo because ni nyina mu ne Yesu ma ye mai na kire say ewiase awie na aba no e kire say menua ba ma wo hwe me no to niam ye because ewiase na wie na eba because ye nyina ye greedy for money ene minya ma twi wadi wusu nyame abetwe medi ntintwidie na enu nti na yem nia ba dan na samu akasa saa no because ye wiase ehu asem no woka nye Kristo su ene wonu na bi Kristo su ne wonu mu na enu obiem ni kan straight to the kire no wa hwe ase wa butu kura nyeso wa hwe ase this just by the way evangelist and some evangelist slave queen why ya mene say dey onu no na nyom no yes wa go oye no feature high life ni dia be woni say first na nyuma na woto ana ye nyama na nipa tie no say dey oswag ene na nyum bia ye wiase kana na kana nyuma ba o feature dada kedi dey me so minim say dada kedi woto high life oh anko ye nipa na me abodi can hold the problem nim dey me minim say sa untimi nkofa Bob Marley
any gospel musician meto nwom mom Bob Marley obo na menyom but we pa ko feature Bob Marley wo nwom asofofo no kra be criticize ma me kan asem njiro enyom to na ye bon sam dia ana no disori nyankopon yi ebo ne marane Entina nyumtufo no bebre because sofo ba ko aba ka say friend sofo Elvis oh me refer the Elvis me try din wa o say enne ye sori ye kwa so dem say ye ko penshira enzu ye ne nsira ye ne ama sofo na kwagigi nuro no tom ye ne ama sofo na hwehwe ase because kwabrane fu na sin ekuta na ode kwa so dem ponu ayeso ma say bi yes obi ampeja ne phone kwa so ro fanye nsira obi de ko so report no ayemu ma ebe de nyane nsira kwabrane ti aso dem ma so dem no otwa my bet uwi a open miracle so for bompa ya ba adekro ne nsofu uwi a so for no kwa de o me so for no me to so for no hwa no se pai ne nya adwuma de be so betie si wudem akotete ha ba na o de aso ni no so aba be miracle ma men kan se minjira asofo awurade afro fa ho nto asore maso yes because asore ma bebrebe ye ma me watama yes Yesu Kristo kan waso hunu de woni pamu nti amfa ne wanto ni paso yes ndizo wo ye sofo na wutie me na wo de wadwe ma wasore ma asem asore ma de wo ye good no ne ba ko a obo wo be hwe wo se pu yes Yesu Kristo sani brofo yade sakotani yade o yangu sanchani bebrebe ni pasa chi ne crucify him emu da apa da ho clear and the dear ba de na woni pamu e so ye sofo a wo do hu manipa ane ne nkasa ni ndiem ane ne nkasa ni nsasam kan but not gene emfa ne adwuma yes wa hwea so sofo enenke ko ha we kura wa bin sofo we ko no ananko me ano nte oye ma sorry baby ka tire me say me di sofo ache senkan grofo di omu ye mi ye bi anke menye sika to ka dan papa trim me ka jenze o ka seni padie catching straight atikem o ma me nchembi obi so awu apro sika no nti fanye hwe me di sofo so be na car ya van ko heaven yes ye ni sofo se be nya fie if you van ko heaven ye di sofo se ye kra be na nkwa na dabi on ma bi atena and asofo mo very careful because and asofo bia target kese pa ye mansion correct one car papa bi obedem ni nyina ye nanso oye no make sure say ade na oye no na akwan so yemfa yenya ya maame the laughing president obeba ka ma me wie masemu ya ye man yemfa ne de osofo wo padan yesi kakraka ama wiase na agi watum usi dan na manipadua dotie we kran intimintinam bi yes me dey me si nya wo wiase na so me kran be nya ba bia down heaven yes ma me gaze mo nche obafo metiopa aya na grobot mi buza me se na nyankaja wo ye di be nipa nyame na me yabidi bio wiase nya na me boye yes wiase die wo nyame dia yes die nyankomo mo ka se nyame dia no ebere so a me se beka yes me die no ye di dwumadie ne beko na wie the name stereo me no bofo ba akopɛ ye da obi asese kasa ne anofo obi a momfa nche no ano no ye adesua ane ye nyina ye sua nyansa ni ba akofo tirim. God bless you and stay blessed. That's the bye bye. Idiot.